Ahead of the upcoming ADC elections, the IPFT has launched a vigorous campaign aimed at strengthening the organization and increasing public outreach. Simultaneously, party programs were held in the Mirza Kathalia constituency, centering on the demand for Tipra land. The program saw the participation of several officials, including Committee Vice President Rajendra Riang, Youth IPFT Advisory Committee Chairman Manik Tripura, Youth IPFT Central Committee Vice President Bipul Dabarma, Bukafa BSC Vice Chairman Ravi Kumar Dabarma, and others. Fulawano sini media friend te chungtini Mirza Kathalia niangui Mirza Kathalia division by Kobokjak Beskangni 2026 ADC election fight ongo abahaino chini IPF tini taraf theke chungtini o samuksora hatini chime chung protekta Mirza Kathalia division andaro jotota chini bazar tong tei onek chini para tong rogo thanginai chini o chini nokhalajak flekayani bagai tei Mirza Kathalia ni chini takuk jara nogo achuk tongnai IPF tini jara sengkrak rongna koyani musugo chung tini ni chime haino hai chini flekaymani wa chung lamukjak beskang ni salo chini kabangma andolon kabangma chini program mangnai jattanano jeng phayani bagi kobago tei chung sana musugo jeng buihai ri bagi miya dek bagi miya kore bagbeya phano jeng 2009 ni sime o je jati dofani o je ostita rakhani bagi narak jattano saimano jeng samungkhai phai tongo jeng tini oro sini division ni adongrok tangbayo jattano jeng tini samuksora hatini sime jeng prottek jagao kami thanginai jeng flag kailenai ambai ang lukurangno koyani musugo ADC election beskang phai tongo haipono chungje o boot kaisa janija odikar tongmani boot rayu prottek bosor boot phayu thango kintu ang kaisa no message rana musu o Mirza Kathalia ni bororok je diprai dongi tongmani sara tiprani se beshi kaisa onek area khobune pat khakjak sini ST block roi ST block ni bagai kebu kok sanai kri tini suk pujunto ruling ongtung ADC tongnai ongtung o chini je nangmani mani rongno kuno neta kuno chini jara tabuk বর্তমানত tongnai rok kebu aboni kok rok tisaya jeman chung IPF ni taraf theke thangnai 2019 chung kaisa chini sarenchi sorgio boni taraf theke chung kaisa Udaipur SDM chung kaisa memorandum jama rajak tong ST block katal khen bagai ST block khai kangai o Mirza Kathalia ni chini takuk song chini bagi belai ke hamnai oro tongnai jara buddhijibi rok wan chogun naidi chung 100 বছর রাজনীতি খাইপনো o je important rongno chung chini alada rajyan sate ST block rok chung khaina nami angkai chini bagai belai khai ubangnai chung abono sanai beskang ni sala phailai thangnai but IPF tini je naharmung je andolon narak jatonu siwi tongo kubui kathar bai khai tongo chini choba chini success maya sakpusin jong jari tongnai jattanano beskang ni sala sungbai phainai samung khaine bagai sotik jagao choi jagao tatal jagao tongyai phainai sungbai bakse samung khaine bagai jatan lokurangna koi Reported by Bikram from Santi Bazar, Chini Khora.